Waduh, 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 teman-teman, kok ada ondel-ondel bungkuk gini, teman-teman? Wah, waduh, ini, wah, kok bisa gini ya, teman-teman? Wah, oke, guys, ini ada ondel-ondel, guys, tuh, guys. Ada 3 ya, guys ya. Ada motor kecil, loh, ada topeng ondel bocil. Aduh, aduh, guys, ondel-ondel mau pergi, guys. Wah, ditinggalin kita, guys. Aduh, sayang sekali kita, guys. Wah, oke, guys, jangan lupa dukung channel Ondol ya, guys. Jangan lupa dukung terus ya, guys, channel itu ya, guys, karena bakalan ada video panjang nantinya ya, guys ya. Kalau kita ada waktu kita bakal konten lagi ya, guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like ya, guys ya. Oke.